खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर' थांनाय 2006 मायथाइयाव गायसनजानाय क'क्राझारनि CITआव दिनै सेथि कनभकेसन जानानै थाङो लोगोसेनो दिनैनि बे कनभकेसनाव बायदि बायदि आयदानिफ्राय एमटेक उथ्रिसारनाय सा 28 फरायसाफोरनो मान बिलाइ होनानै बरायनायजों लोगोसे बिटेक आरो डिप्ल'मा लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौबो आर'नाइजों बरायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे सेथि कनभकेसन हाबाफारिखौ गुवाहाटी IITनि डाइरेक्टर अदेबानि क'क्राझार CITनि डाइरेक्टर TG सीतारामजों लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार CITनि रेजिस्ट्रार सैथालि ब्रह्मनि मासि लानानै सामलायनाय बे मेलाव NITनि गाहाय प्रफेसर अनिल D सहस्राबुद्धे आरो पद्मश्री डक्टर प्रहलाद रामाराव पद्मश्री जितेन्द्र नाथ गस्वामी मोना बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। Kazar has seen a big transformation in the last 15 years, and the expectations from all the Bodoland Territorial Council of Region, high expectations, because this is the only institution which has been brought here by the central government in long time, and aspirations of the people have to be met. Quality education, whereby they will not only get excellent jobs in India and abroad, but some of them should turn into entrepreneurs and create jobs in this region which will help the rest of the community in and around. ये expectation है, पहला convocation हो रहा है, तो उम्मीदें हैं, तो यहाँ के faculty जिस ढंग से पूरा dedication से काम कर रहे हैं और एक 5-6 साल में ये भारत के नक्शा में हाई रैंकिंग में आ जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। Thank you, thank you. We have 28 graduates today with MTech and M Design programs of CIT Kokrajhar. This is a beginning. From here onwards, all the students who are going to study here at CITK will award the degree as part of the DeNova University under DeNova category. So I am very happy and thrilled. These young people who go and start, developing for the Bodo region. They are going to start their own startups, entrepreneurship, because this is a vocational school, so where vocational training is prime importance. So I thank all of you for supporting this event at CIT Kokrajhar. Namaskar. गठन होৱাৰ পৰা প্ৰথম কনভকেশ্যন আজি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে মই CITৰ ডাইৰেক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ CITৰ সকলো অথৰিটিক মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ আৰু আজি প্ৰায় 28 জন টোটেল ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত কনভকেশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলক মই কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ আৰু আজি ইণ্ডিয়াৰ লিডিং ব্ৰেণ্ডছ যাক আমি ভাবা হয় ইয়াত কিছুমান গেষ্ট ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ধুনীয়া এটা সুন্দৰ এটা বিগিনিং CITত আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত CITৰ বাকীখিনি যেটো আপগ্ৰেডেশ্যন হোৱা কামখিনি আগবাঢ়িব CITত এতিয়াও বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ বাকি আছে এইখিনি কাম চলি আছে এটো ডিম টু বি ইউনিভাৰ্চিটি ইতিমধ্যে ডিম ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল আৰু বাকি নতুন নতুন প্ৰগ্ৰাম নতুন নতুন সাবজেক্ট ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ব আৰু অলৰেডি আমি আমাৰ পৰা চিন্তা কৰিছো যে গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে ইয়াত IITৰ কেম্পাছ এটা হ'ব লাগে কোকৰাঝাৰত আৰু BTRৰ যিকিনো এটা ডিস্ট্ৰিক্টত গুৱাহাটী IITৰ কেম্পাছ এটা আৰু হ'ব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বিলাকে আজিৰ যেটো এটা চ্যালেঞ্জিং এটা সিচুৱেশন ইয়াত মানে নিজৰ কেৰিয়াৰটো গঢ়িব পাৰিব আৰু সেই কাৰণে যেটো অলপ লেট হৈছে বাট ইটস এ গুড বিগিনিং আৰু ভাবিছো অনাগত দিনত আমাৰ যেটো CIT আছে এটো ইণ্ডিয়াৰ এটা লিডিং ইনষ্টিটিউট হিচাপে এটো এটা স্থান পাব মই এটো আশা কৰিছো।